Mwongeye kwirirwa abakunzi banana Training TV aho muherereye hose mu Rwanda, i Burundi, Tanzania, Congo, ku bantu bose by'umwihariko bakora subscribe kuri Nana Training TV nongeye kubashimira. So uyu munsi rero ndi kumwe n'umubyeyi wanjye. Mama, amakuru yawe? Ni mpore ayawe ni meza cyane. Amakuru meza. Amakuru ni meza, nari ngukumbuye cyane. Niragenda se? Biragenda. Hano iryoshe basi. Yego pe. Nawe nukurasa. Uri mu mavuta. Yego rwose. Uyu munsi rero naje kugusura. Komera nshuti yanjye. Umukobwa wanje. Kera twigeze gukora ikiganiro ariko atari kera cyane, abantu baragukunda baravuga bati uzatugarurire Mama Alphonsine. Amubwira suza abantu bo kuri Nana Training TV. Oh, mukomere. Nandi wa wundi nagarutse. Mama Alphonsine arasetsa cyane. Uyu munsi muri buseke mutembaga. Nagarutse kandi nagatse nishimisha. Rabizi. Insuhuza manje gusuhuza kwa. Uzambwirira Mutesi. Tikomera. Mutesi w'Ikigali? Mutesi w'Ikigali. Ni inshuti yawe? Hari smart. Yaronse umugabo yavuye mu magambo. Yabonye umugabo Mutesi cyane. Buriya bamubwiye umupasiteri yogira ubwenge, yagize ubwenge. Yirinze amagambo. Nibyo kabisa. Reka bamuvuga ahubwo bizahera, bizoca bihera n'ingoga. Barimo baravuga ngo umugabo akunda abagore, umugabo ari n'umusambanyi. Hari umugabo yanga umugore aba yaterese ngo abantu bose ngo ajya kugura. Umugabo ateze siwe sawa, siwe wakomeye. None wabandi umugabo ateretse atazokumarira n'ibibazo. Umugabo se utanga amafaranga akajya kugura baba ko. Come on, ntayabaha afise ko Mutesi ari bamuha amafaranga. Mutesi n'umuha amafaranga. Ariko umugabo akomeye atereta. None wazanye ngo gihwinyira kimwe avuga ngo ngo ni cyacu nyane cy'igihwinye. Nandi umugabo n'ucibwira akabasha gutereta. Uwo mugabo ntatereta. Njyewe ntabwo nabana n'umugabo utereta ku ruhande. Ubwo byahita birangira. Come on, why? None se ushigikiye abagabo batereta ku ruhande Alphonsine? Erega gutereta si kubikora. Hapana. Nukujya kuvugana n'abantu gusa. None umuntu aganira n'umuntu atacakoze ahubwo umugore apfuna cyabamaze. Reka tubaze dusuza abantu bo kuri Nana Training TV bongere bakumenye bamenye uwo uri we. Hayi bo kwa Nana TV. Ni wa wundi yagarutse mwaranyibagiwe. Mama Alphonsine yagarutse, abakunzi bo kuri Nana Training TV murabona yambaye neza uyu munsi, yambaye kaze. Sinza nambara neza, sinza nambara nabi. Singiteretwa ndashaje. Ndi mama w'abana, ndi mushere wanje nawo mbanamo. Jeni nka Mutesi nikoroga. Alphonsine shize nabonye uri kumwe n'umuntu. Hanga ugiye kumuhakana se? Umuntu wahe? Mugabo wanjye. Ndabufise. Niyo mpamvu use ngo ntabwo ugiteretwa. Ntabwo nkiteretwa. Reka je ntanga amata neza. Ni umunyafrika harya buriya? Si umugabo. Abo umunyafrika, abo umuzungu, akira kubakora, akakutekinga kera akagabona sa nabi. Hari abantu bajya bavuga ariko ibaza nibavye. Aranakwambika neza kwezi. Ega nanjye sinacyo narimbutse. Sinabona mwiza pe. Hari abantu Alphonsine bajya bavuga ngo ntago nabana n'umuntu utari w'iwacu tutavuga rumwe ngo biragora. Izanjije nye. Umugabo n'umugabo. Umugabo si ukorera ibibazo kumva biragenda. Babakobwa bigira nabi ngo ngewe ni nabo n'iwacu. Umugabo n'ugukora ufasha. Kakurihira ibire. Kagutekinga keya. Wajya mu bitaro mukajyana. Mugabo nicyo dushakira abagabo. Umuntu ashaka umugabo agira gutamwikorera mu mugongo. N'abagabo tuje gutekinga abagabo batamya gutekinga keya y'umugabo. Umugabo akigenda. Umugabo ni umwana. Muhaye ibyo ashaka neza. Yo gucika nyene. Bajya bagacikwa n'abagabo n'injiji. Ni muba muzi kubafata neza. Buriya kubafata neza. Umugabo ubanza kubyuka ukamuha amata. Tubwire uko wafata umugabo neza. None mu batunga gute? Umugabo muha ibyo ashaka. Ibyo ni bikeyo nibyo nshaka kumenya.
ari iby'urugo ari ibyo kurya abyibuga bakundanye nawe abizi ni ukumutekera neza cyane. ese umugabo yo gucika gute wamufashe kuko utazi kumuteka inkekeya? Rufonsi tubwire neza hari abakobwa bigize nabi, hari abadamu bigize nabi batazi gufata abagabo neza. Tubwire nka bitanu. None no kubwira iki? Nakubwira umugabo akwegera ati mpereza ibibazo byanjye muvyeyi, ugakika akaguru gashibirira hariya. None umugabo ashaka iki? Erega umugabo ni nk'umwana. Namuzi ko abagabo babutse. Barabuze kwezi. Umugabo akanseka. Sabura basuzugu. Abagabo bakeneye bazabatora. Ese Rufonsi ngewe mufata neza rwose. Uri sure? Ngewe rwose mufata neza. Nzamubaza. Nawe arabizi. Basana neza rega. Thank you so much. Biri ku maso niho bakumufata neza. Thank you. Saneza useka neza. Niba musekera bityo mu buriri. Iyo bakwishimye. None mu buriri baraseka. Cyane. Dasekeye umugabo mu buriri wasekera he. Tubwire neza uri kubica hejuru ugateka mugaburira neza ukamusekera ukamuyagisha ukavuga ati nyambarushe ukamusiga amavuta mu mugongo message ukavuga ati come on baby muri kumva mw'abakobwa me bafate neza abagabo nande n'ababyaye uzamwongera ngo n'akazi kiye. Ese Rufonsi gufata umugabo neza ni mu gitanda gusa? Oya none mugabo azoba mu kazi arushe mushikize kw'induru. none ubona ko Abanyafurika bafata abagabo babo ni ukuvuga ngo gucisha make imbere y'umugabo cyane wana kamufukamye n'umwami mugabo n'umwami w'urugo. That is true. none bana Abanyafurika adashika mugabo akamukura ikoti akamukura ikirato akamuga ati mugabo wanjye karibu. ariko hano kubera munganye umushahara uchutaba come on go to the food kitchen. Why? Umugabo akajya guteka muri Amerika. Umugabo akajya guteka muri Amerika ukamushikiza gukura inepi z'umwana umenga nta cyubahiro mubaza mubaha abagabo banyu. Yego rwose icyubahiro kirakenewe. Urabona ko umubyeyi mara tugira inama abakunzi bana na Training TV. Alfonsina ni umuntu wigisha abantu gufata abagabo neza, so mwigireho rero. Je Imana yaramumpanga mufise. Yego kandi nishishonje pe. Mumaranye igihe kingana iki? Imyaka ine. Wow. Imyaka ine. None si ndunda cyo mvuze muziki ntacyo pe. Rasa neza pe. Ufite amahoro yawe mu rugo naho nosa neza naho nosa nabi umutima wanyu dufatanye neza. Ariko Rufonsi twagiye tutabwiye abantu ngo mama Rufonsine yaturutse he ko abakunda kubaza abakunzi bana na Training TV. Baturutse mu Rwanda umwe mukayanga bukana amashuri atatu yisumbuye nde hambavuye y'Ibutare uraza Abanyabutare tubukana amashuri atatu yisumbuye. Wow. Ibutare kuko no mu Rwanda hari Butare mu Kayanza Burundi. Ese ko maze igihe kirekire wowe abantu bose bagusanze muri Amerika? Oya ntabwo basanze hano. Hari hafise imyaka 25 hari hafise 20 hari hafise ngahe ko n'abandi bamaze imyaka 20 atoshe kandi nta kibazo ndafite. Nibyo kwera urasa neza urasa nk'umunyamerika. Ntabwo ndi umunyamerika. Aba umunyamerika? Ndi umurundi wa gakondo kabisa. Gakondo. Kandi wishimiye kuba umurundi cyane. Nkunda president wacu cyane. Murasubira mu Burundi kuvaza? Oya sinasubira. Bateganya gusubira ariko? Ega je ni mu Tanzania. Oya uri muraduca. Dikabira mbiri. Uravanze mu Tanzania no mu Burundi. Mu Tanzania no mu Burundi. None ko hageze muri Amerika unacho habaye. Aya muri Amerika ni heza iyo ufite akazi ukajya gukora utari umunebwe. Zamubyaye n'abajya abagabo abanebwe n'abajya abagore bajya kumabarabara ngo n'abahomuresi mubabwire bifate neza kubera yuko ugeze muri Amerika ukumvira amategeko ukumvira uko amaleta igenda nta buzima busumba muri Amerika. Uko no kuri ariko wifashe nabi uba nabi. Uko no kuri abagabo barashika mu kanwa kaja mu mayoga mu biyobya bwenge ntibibagire
bakibagira amayisha ho bavuye ntibaje ku kazi nukuri none udakoze urajya ntabwo bishoboka perezida w'u Burundi yavuze tutarushe utarimye ntakajye none se murambona n'abaperezida bajya kurima twebwe abanyafurika tuve muri Afurika tuze guteseka muri Amerika bamwe barabyiteza barabitezwa n'ibibazo n'ababyiteza ko nukuri yeah katwisubire mu gufata umugabo neza ariko nkirukunda umugabo ndagira ngo ngire abadamu hari abadamu hano muri Amerika bakubita abagabo babo bakabakubita bakabirukana bakabaha imyenda ngo sohoka ugende good girl hoya yeah abagabo n'igigi no kubakubita nandi muganga n'igigi no mukubita wamukubita se yeah unani umugabo arahera ku wa mbere ajya gukora agakora karara mu kazi n'inzoga wagenda mwifirigo ukabura n'amazi yo kunywa uwo ari umugabo ntabarimbwa uwo ngo abari nta come on nana ariko so hari abagore benshi abagabo benshi bahangayikisha abagore babo uragenda mu buraya ukagenda nikibagira umugore wawe uwo ni umugabo mbwa umugabo w'ukuri abanza kumenya urugo rwiwe that's true you know nawe ugenda hanze kurunda ko hanze ariko wanje kumenya urugo rwawe that's true wanje kumenya abana bawe ko nukuri umugabo ari ku wa mbere akora akageza kundi wa mbere kabanga bafise urugo ukabona n'umunsi tayi mu mugore wawe come on ugakora ibyo ugakora umutago ukabura n'isabune ukabura n'ibyo kujya mu ifirigo hanze no mutwanga umugabo agiye ku kazi ako babishakorera iki ariko hano baravuga ngo niba umugore n'umugabo bakora bose baba bagomba kusharinga ibintu byo mu nzu so igihe umugabo ataguhaye daycare y'umwana yes ugomba gukora iki ugomba gukorera wa mwana yego kweli umugabo agakorera urugo that's true none ubuze na kimwe naho uwo abana umugabo ntabarimbwa bagabo mbwa babaho n'abagabo kuri baba tuvugisha ukuri ubushize navugira abagore n'abagabo benshi nabanze kubona harimo abanyamafuti harimo umugabo w'umunyamafuti harimo abagabo b'ukuri harimo n'abagore b'ukuri mube mutandukanya ingero yes you know hariho we wagiye mu kazi kamufana you have the kids ugarutse mu rugo ugasanga umugabo wari ngaho ugasanga yaborewe na wa mwana wawe nyamutekinze keya wowe uzashika wishima ntabwo wakwishima aho ngaho ni handi abantu batangira gushwana muzaba rero muvugira ingero zose kuko ubuntu burihabwa ko nukuri burihabwa hariho abashinga ntayo babungabunga urugo n'abagabo babibihoro bihwala arono sinzi mu kirundi ngo babivuga gute kirundi nzana kibaga ko twagiye mu mico myinshi twaciye henshi yeah hanyuma ni kino nobwira aba bagabo babi bataha nyine ntibafata abagore babo haba ari guhaha haba ari no mu cyumba nk'uko babivuze ubabwira icyo abo bagabo nabo bahinduke bamenye urugo rwabo bamenye urugo rwabo bamenye yuko iyo umaze gutandukana n'amaraso yawe ugatandukana n'abana bawe nta bugabo ugifise mu bisanzwe umaze kubona abana bawe bagiye hirya utabiteshejwe ari ubwitesheje kubera inzoga uko muhagira icyo uhindura ugira icyo uhindura jewe uko narindi muri Tanzania iyo ngumako sinari gutunga abana banje kubera icyo uvuze gutyo Tanzania jewe ntabwo narishwamutse cyane wari ucecetse nari tuhaye ariko ngeze nga nabuze iki gihugu ngezemo ni different jewe ndatangura ndaraba ingero y'ukuriha naricaye nsikirana muri Willow Spring iyo asika mu mafaranga amajya amasheke star sinarizi gusoma sinarizi kwandika amata nabika mu ifirigo urumva amasheke nkagenda nkarunda kagera hari
sorry guseka wafata amasheke ukaruta ugomba guseka ko birasekeje muraniyumvira nkabura my god amukamira America stupid hanyuma nibaguhaye bari abantu bafasha abantu baje nyine batazi gusoma no kwandika wanyakiriye n'uyu munsi ushaka kumuvuga mu izina yarambwiye ngo come on look there ngo you anyereka ba homeless bari mu barabara uzoba nk'abariya atizi ko utazi gusoma siranzi gusoma nagenda hanze gusubira mu nzu nkasanga nayo n'umuryango bakaguye mugafata sheke wagiye mu kazi sinahembwe ari match grant ya sheke baguha iyo ukigera hano ukajya kwibikira nababika umugabo mukuna ni wampena ngo tugende kubunja angurira timo nkari hifone zibiri zitatu bandiriwe n'umugore ntabizi utabizi aswara god amahera nkabure deka z'abana n'agasoba amahera yuzuye inzu ntabizi barakweskorotse baragiye kubunja amahera naramenya ko ari amahera amasheke usanga afise amahera menshi ahubwo nabonye ikiganiro wakoze n'umurya mugabo mukuna yigira ngo ni umukongomani ari hehe sinzi niba twahuriye hariya kuri parike akujya mugabo yaramufashije nubwo yandiriye nabi yaramfashije yakuririye amafaranga reka yaramena ngo sayina nganga sani wambunje amasheke amafe garante ibyanje nayo kubiya yarabijemo hari abantu b'abagome hari abantu bahura n'ibibazo babitewe n'ibyo bakoze ukabona n'abantu muvuga rumwe ntihagire n'umwe ugufasha uwo muvuga rumwe wamubwira ahubwo njye nta muntu w'umunyafurika nabwira ngo namfashe nabwira abazungu cyangwa abantu bahana kuko abiwacu bari dangerous ibyo tubireke pole sana pole pe byabaye ibintu birebire waje kugenda umenya umujyi buhoro buhoro ubu nta wakubeye ubundi nanjye bakubwiraga ngo ujye ku ishuri umenye kwandika barantwa ku ishuri abanyamerika barantwa ndiga byarananiye use bagutwara sinamenye ubwenge bwo kwiga nashaka kubwira ubwenge bwo kwiga imodoka that's nice waje gutwara imodoka utazi kugira utazi gusoma narize mbona umanye baharuro ko gukora kidamba gukora imodoka kwiga kumenya konda license n'abadase nabyo kamwijoro nkagenda nkiga nkabana nkasigaho nawanyigije waje kunyigisha nawe yabaye umuntu umwe amaze kunyigisha bavuga ngo urazi mutagira umugabo nyene cyiza asuzugurika kanari iri muto nari iriko sinaye bwahera amenyo ese fonse kwera iki abantu babona umudamu aje w'igitsina gore bagashaka kumwifatira bakamukoresha ibyo bashatse ko avuye muri Afrika bafata batari ninde yufata nibajya baravuye mu cyaro obe mu wa Tanzania ukamfata uko mbonye come on abo bagabo nabo abana babikwera you can't bafata injiji hariho umwe muri cyangwa muzi gusoma ari abantu bazi gusoma ntibamenye ubwenge gusoma k'umuntu kuri mu mutwe mu bwenge karima n'ubwenge waciye mu bintu byinshi nawe cyane wararakaye narafashe urupfunguzo ndayibuta ngenda muri mu video bakambaza ngo somebody yes ubu uritwara mu muhanda uritwara n'imodoka wow ni bane ni imodoka imabasi ndakwega ngomba gukemuka disi America haracemutse kweli wari waje mbona driver nzi wanyuse uhinduranya amamodoka wadukorana duhinduranya amamodoka shira none narakenye mwana oya meze neza mama Alphonsine ajya ku kazi arakora kwe n'umuntu wibeshejeho aribeshejeho ni umuntu ujya ku kazi wareze abana be arabaruhana. I'm so proud of you Mama Alphonsine. I'm good.
ndi proud pe wareze abana bari ndashimira na leta ya Amerika yamfashe neza nta bibazo nagize yaragufashije yaramfashije iyo wifashe neza bagufata neza ahantu hose wifashe neza ufashwa neza mama Alphonsine rero yaje kuburira abantu bafata abagabo babo nabi ubushize nigeze kuri ikiganiro mbabwira ngo abantu bafata abagabo nabi nzagenda mbatwara abagabo mbashyingire mbahereza abandi bagore babakeneye Fatsi hano hari abagabo bakeneye abagabo bakeneye nakuze Mutesi Mutesi namukunza mutera inkunga ariko Mutesi yavuze ngo yatwaye umugabo w'abandi what happened nanjye natwaye w'abandi n'abatwaye w'abandi umufashe nabi abamukeneye Alphonsine n'abatwaye w'abandi rwose bamufataga nabi cyane mwabakora bakamuraza hanze bakamubwira ngo subira kwa Alphonsine kandi ntayigeze nkora na kimwe gushika na abantu rero bambwira ngo niba abana ahubwo mpfuye abana bibe nibaza bandogesheje baravuze ngo Alphonsine ngo ujye tujye nanjye ntegeye icyo bazokora ni ukuvuga ngo umugabo YouTube narayafashe video zabo nazifashe ibyo bankoreye ibyo bakoze byose ama message ndafise nacishije ku ma YouTube abantu abagore babi bakati gutekinga kera no kuba umugabo baramufataga bakamufata nabi bakamusora mu nzu n'imyenda ashobaze mugakorera itonzi umusaza w'abandi ariko baramwirukanaga gahita ziwawe ni fura oya ariko namuraza mu modoka kamura ufunguzo genda uri mu modoka yega n'ubu turi abana waramufashije turi abana tukamugura house yacu tukabamo namuhaye ko bagende ni haba ariko n'inshuti yanjye arakuze ntabwo turi abana no inshuti yanjye turi abana murabyumva rero abantu mufata abagabo nabi ko hari abantu baba bakeneye abagabo wamwirukana abandi bahita bamufata ntabwo muri abana ariko muzabana tuzabana urumva bamufashe nabi abana n'umugenzi wanjye ariko n'umugabo wanjye amutekinga kera that's nice ntituri abana munsi ariko tukamugura house wow tunshayesha kameri rero nijya nasaga nakoze meri mujya gukora ubukwe tukuntu nkunda abagabo b'abanyarwanda barakemutse azagukongahe none yazana yose azanyubahe gusa wow ko ata mama mvise na papa mvise azahe mujyango sigaje nta ndimfu fonsa ngo guko siko kubaka ndagomba kugira inama aba bahungu ababyeyi bo muri Amerika murabasuma nta gukoresha 200,000 umukobwa 30-25 umwana ukamukwesha nk'ugurisha inka yagera mu rugo rwiwe akaba icyo yifashisha ibi bintu byo kuvuga ngo muri ko murakora amapari nuko niga abana icyo kintu ngomba kukivuga ndakivugira no kuri YouTube n'ucuma zacumve umukobwa kumukwesha agashimwe k'ababyeyi karamye ariko ntugomba gucira nk'ucira inka ucira 200,000 nese umva bakwa ngaye 30 10 8 yes biratoshe 8 biratoshe that's nice hayo gufata mu 200 ngahe nuko nigura byara ushatse kumbwira ngo wo mugabo naza nyine muzibana gutyo gusa nta kuba cyane n'umukobwa yese no kwamukosha aza je umukobwa wanjye umugabo azotwara umukobwa wanjye kamufata nabi tuzopambana kuko ne yarangoye kubyara ariko amufashe neza amufashe neza ntacyo amubaza nana batekinga ke wow cyo cyaka n'amahoro amahero yajya gahera that's true zamahera nabonye meshi meshi ndagenda mu handi hano arumvira ndagenda muri kazi mu kanaragiye nkubise mbona nka 10 biramanutse nabitangaye amahera n'ubusa umutima hari umugabo ushaka kuza akakubwira ngo nge nzakubaha nta kibazo ariko mwagera mu nzu nyuma y'amezi 2 agatangira kugusuzugura kandi ataragukoye ntituri kumwe jewe no kuvuga ngo atangiye kugusohora jewe ukansuzugura mbonahe ndabahe none umugabo kukubaha ni gute Alphonsine umugabo gusuzugura je ndabaza umugabo gusuzugura gute akagufata nabi akagutuka gute kugutuka ngo ni watetse
ni wa so nijyari mwebwe muzi gufata neza abagabo banyu utatetse McDonald's irahari umugabo ugomba kumenya yuko yagiye mu kazi niba batatetse genda gure ibiryo by'amadolari 10 kone salade burrito umushiri gikombe cy'amata hariya umushiri yunuze this is America. Hari umuntu ushaka kuvuga ngo se ndamukora ibyo byose nta maboko agira because it's stupid. Uwo muntu aba ari stupid. Yaba ari stupid. Umugabo ni umutwaro. Why nakubwiye ati umugabo wawe n'umwami, umugabo n'umwami w'urugo, umugabo n'umutwaro, umugabo ameze nk'umwana. Umugabo gusuzugura gute? Murumva? Genda umenye niba warusha utateze. Kora ku gasimu kandi ufise order. Umugabo n'umwana n'umwazanya amafaranga. Nobigura wadaheke wowe ukorera iki nawe akorera iki rega mahera nimwe yaburonkera rimwe neza ngo umugabo ari usora amafaranga gusa niyo utegemera umugabo wasohora nizo bana n'umugabo ko nokuri mugoma gusohora mwese kuti umugabo yora rubusa ndahari ariko umuco wa Kinyafrika umugabo ni usohora amafaranga ibyo byari mu buturage none hano ko yamara ipataro kambara yindi yes mugenda kuri computer mugasinyira rimwe kumvikana yes mugasinyira rimwe so musinyira rimwe aya mahera aja he no kuvuga mwese mwamu yafite nuko rero warose undi araronka abakunzi bana na Training TV rero murumva ibintu byiza Alphonsine imara bagira inama bagira inama oreba no nagiriye inama ndazi umugabo ntiyaje baze bubaha abagabo umugabo n'umwami w'urugo urazi umugabo gusiza mu nzu y'ibihumbi 80 amajana 3 ya hano muri Amerika yaruhiye ugacuka musuzuguzo kazakoza n'undi mu Burundi kamoto genda guhakarura abagore bamaze ko bakobwa bangahe batatu yes bamaze kugera muri Afrika bazana abagabo b'abarundi babageze ngaha akabona nk'umwanda bagahita bajugunya abagabo hari abagabande katesekera mu bitaro ntarinze kuvuga amazina kandi uwo mugabo mutegetsi mu Burundi umugore amugeza ngaha amufata nabi erega ugomba kumenya umugabo wawe abo ni babandi nzabaka nkajya kubashingira abandi babakeneye David mama ye kubikora of course David muzakomeza kubona mama Alphonsine kuri kamera zana na Training TV harimo abagabo barengana kuri kw'Imana bakazira ubusa harimo n'umugore aca mu ruzi umugabo atazi koga nona yenga bakubwiza ko yes nkunda gukora akantu ka fani nkakwereka yuko je ngize uwo mugabo ndakubwira nituri abana ariko kugatenda umugore yamukoreye nanjye namweretse ko ndi umurundi kabisa yes ubushatse kuvuga iki kugatendo umugore yamukoreye akamwiruka ati yaje mu modoka yanjye ndamuha akazi radi yarushe ndamutahanye ngo subiza yubanye umugabo ugucira isheki yarahuguriye hawuzi kabwiye ngo subiza yubanye Kenya nibo bashaka umugabo yes kandi wari umukeneye icyo gihe ko nta mugore adakenera umugabo nenda bikubari umugore adakenera umugabo ninde nawe bapfana munuze nibature nibabuka bariko nta mugore yanka umugabo yes uriya wibaza buriya mutesi byakoze niyo nkiyamazama ariko naho bakuzera kwa divorce azaguhagarikira urabona za kwa divorce se mutesi azayikora kubera yuko ari byo ko atasenze atanabagije kubera ko ari Imana atarasobanukira abantu bashaka kuvuga ngo muteze iminsi wese muteze iminsi azakora divorce muteze iminsi ndamubwiye agira ubwenge ntasoko divorce be yakane afata umugabo neza atana bamufate neza acubwenge niyo badafise ubwenge uzamubwira mpamagara ndamwigishe ndamubwire kigera gutya ari abarundi bazi ubwenge guhanura niko bimeze mutesi ushatse kubaza kwa divorce ntazakora divorce ariko agira ubwenge afata umugabo neza cyo kintu atazi ayage n'abavyeyi reka abavyeyi hari giyaga nabyaha guhimpanura ari abantu bavuga ngo nta gashobotse ngo umugabo wa gatatu ngo wa kane ngo n'uwa gatanu azaza
ariko ibyo ntabwo none kimubuza kudashoboka n'igiki nta mazi agira ntaki n'icyo kintu kimubuza kudashoboka amazi ushatse abagabo bose akagenda bakwa divorce ntiyacinye yose atamushaka inyarwanda ni ibiki kimubuza none kuguma agira gutyo amazi uvuze ntayahe mama Fosi come on Pastor Mutesi ndamukunda namukunze ahubwo muzamubwira uzamuha inama nzamuha ikado nzamuha ikado namukunze uzamweza gift ndama gift ariko umuhanuza niyanyumva azaca ubwenge azaguhamagara azaca ubwenge kuko ibyo ubu yaronse umugabo yabasanye muri leta uri umugabo wiwe urumva burya umuboyfriend ntaba ari umugabo urumva kuba ari kwisayidira ubonye umugabo agutwa muri government ntagusayiniye mugasezera akakwambika impeta baba yemesheriye aba ari umugabo ntaba ari indaya urumva ubu nta buraya yakoze ubu nakomeza umurimo we w'ubupasiteri hama ahinduke kiriya kintu yumva kimuremereye agihindure urumva hari n'abantu bagira umubiri uri too high you know kaba yumva yuko umubiri uri high too much aza calm down cyangwa yumva umugabo atadashika azaramenya ko gira azaramugurira n'utiyo w'umugabo yiga umugabo no guteka gakeya ukamugura utiyo tunyobwa kamutuntu two kurya tujya tworoshya umugabo abakurikirana na Training TV bakeneye ubunyobwa amata umugabo n'ibira hari ibintu byinshi umugabo adafise murare yogira murare kandi namwe bw'abagore hari ibintu byinshi mukeneye si ukuvuga ngo uravuye mu kazi bashitse uraryamye ko nyene hariho n'umugore akeneye murare kuko urugo ntirwiyubaka rurubaka ntibumva hariho umugabo ashika hari umugabo muhuza n'uwo mudahuza hariho umugabo ashika muhira wow yaba yavuye hanze akumva hari hanze hari moto yagera hamuhira ukarambara nk'urambara kandi ugomba gukora akazi ugomba gukora akazi gashimisha umugabo yego umugabo nawe ararusha nawe ni umuntu mugomba gufashanya habe hanze mu kazi mufashanye no mu byumba by'icyubahiro mugomba gufashanya kubera yuko nawe si machine nawe uramukeneye nawe aragukeneye muhe kuraje nawe aguhe kuraje uzira ko ibintu bitagenda neza aho ngaho niho abantu bapfira ugasanga ngo umugabo yaragutaye kandi yagutaye gute niba yarushe byura kimucyama ameze gute gerageza murondera akacayi n'igikombe cy'amata ibintu hano muri Amerika nkano biruzi byinshi wabura n'ibyo ufashe umutware wawe koko ti mushinga nayo wandira rushe gendana kayenereje basizira ko bicyako bigene neza rega tubahane dufashane abagabo bahita basinzira kubera akazi yasinzizwa n'iki kukuri kigwanirwa mu kazi umugabo yosinzira gute wowe uri mu buriri ndamubyiruka kivyuka utera hiyo gatoyi kamuha amata kamwe ukamuronde cyo kujya cyo kumuha murare urumva nibiba yari yose nzabona mwemere bibaho gute kusinzira twese tuba twakoze tuba twarusha uramuha umwanya agasinzira hama yabyuka gasanga watengereje kati kabubwira ati nyakubahwa bimeze gute atigerageza utamire n'ikiyiko na kimwe ugatumva murari ragarutse gatumva ko muri kumwe atari kure yawe aho ngaho ni sawa je namushaka umugabo pe nzamuhura umuntu akazaba yagenze Mwana w'abantu babikeneye abagabo mwebwe muri kubirukana kare ko umugabo araryoha umugabo araryoha kweli ubwo yamutesisi yandi ndamushigikiye umugabo araryoha pe umugabo ataje kuzaniye akantu kashika bati mbe biri gute biraryoha murumva nakiryoha nk'umugabo abantu rero bafata abagabo nabi rwose murumva ko Alphonsine abakiriya bamazura bahanura abakiriya inama bamaze kubashira ku YouTube mbere kubashira ku YouTube ubanze bicarike ubabwize ukuri ko bigenda Alphonsine mu minsi mike abakobwa bazaza kukubwira ngo twigishe no guca imyeyo
Dore baze bazi n'abatagira amazi baze ndabaha umuti w'amazi ndabizi byose wo byaraniye urabona yagumiwe yagera mu gitanda kumva ntibigenda neza azanyegenza hari icyo bababwira nzabafashe rega umukobwa bari kubera izishinge bajyako ziruga ababyeyi ugasanga umugabo hakemuhira yishimye ugomba kuguha ibyishimo byo hanze no mu buriri ziriya nshinge zihindura ibintu byinshi mu mubiri w'abagore cyane namwebwe mu abakobwa bimera no kuri wewe ndagubwiza ukuri ibintu mugaburira abagabo banyu mu kino gihugu nta n'umugabo yogira imbaraga urashika muhira mukamuhereza amahambogo mukamuha uwo muceri tagira agasupu rega umugabo agomba kugira agasupu keza tujye tubaha iki none tujye tubaha iki mukabateka indya zimeze neza bakanywa agasupu mukamukora message gatoyi nyamba hari kamubasha nyene utuntu tw'ukunwa ko hari abantu mubiri warushika hari byo ukora umugakamererwa neza aho ngabo ni sa hari cyo ugomba gukora umugakamererwa neza kandi nawe uri mubyeyi hari cyo ugomba gukora gateka ka cayi ugasanga karambuye umubiri n'umugabo yahagera akishima ikiyago kiva mu buriri murumva kwera abakobwa kuri natwe n'abadamu murabarenganya abagabo samutayi mugomba kumva iki kiganiro kugira ngo mumenye uko mufata abagabo banyu neza yewe mfise abana b'abakobwa nama ndababwira abana bo muri Amerika ntibameze nk'abanyafrika umwana wa hano ntuzomubwira inama ati umutware wawe mufate gutya umutware wawe mugenze gutya abana ntibumva bakino gihe cyane ariko umukobwa yakuriye muri Afrika abazita umugabo wanje aratashe ndamurondera ifungurwa zimeze gutya ndamurondera ikintu cyo kugereka n'umugabo agira imbaraga wa mugaburira ugira bizi ko nukuri uzafata umuceri n'ibiharagutere hara mugaburira umugabo wabitetse nk'inka cyangwa icyumba cyo muri Afrika hako mwaza mumera guteka n'ingamagaro kazibashamo agasubwira utwigisha ukamutekera impungure z'ibigori nko muri Afrika izo mbaraga zo zikura. That's true. Murumbi byo mubyavu mwaza mutwanga akanyama mugakora agasubu mwashya utunyobwa mugamutekera mukigera mukarunda gatoki mukarambura mukagira neza mukamufata neza rego muzabaronda murabura abantu babatwaye kena kuri ndabwiza kuri nawe bakobwa n'ababyana n'uko bayyanjandwa kena azambwire kubera ko ngenda mu ngo nyinshi nkaraba hagenze no kukazi nkaraba kuna abantu beshi bajya nkavuga none nkanu umugabo agira imbaraga gute ndavuga nkaho umugabo agira imbaraga gute ukabona uruhungure rw'urugori ruvanze n'umuceri wadaheke nahita nkaraba umugabo agomba umwumbati ugafata ubunyobwa ukabukobora kuri rya rushishwa ukabukobora ubunyobwa ugateka isahani ngaho y'ubunyobwa ugashyiraho n'umwumbati ku ruhande mubisi kandi bya twanga umwumbati mubisi nuri nama ndiko nagenzi bamugira umugabo wawe ukamufatira ibinyobwa umwumbati ugashyira ngaho ku ruhande hariho n'ikindi kinyobwa nyene umugurira nyene icyo ni ikihe no ibyo ni siri ryanje nawe niba ukeneza bibaza atari imbere ya kamera uzabikera zansange nzamubwira n'abakobwa mbona menga ntibakemutse mu maso ntibagize gute kandi umukobwa buri mugabo ari inzobe ari mwiza yisize kirimi genza mvuga none giye ko ntakaraba ntagira cream urasa neza kweri usa neza cyane n'aba boss kandi sangani nyaga n'abantu bafatika para zankora kwaraze kwibarabara kandi uriya mubyeyi nawe yagiye mu ibarabara twati bitabyangombwa umuntu agize ububasha yomufasha abantu ariko munabonye kubengaranwa sinzi niba nkwa ariko hari abagira neza bamufasha ariko rero mu bisanzwe nkwakuri baba bamushyize kuri YouTube nza ndaba mu Rwanda ukuntu bafashanya bagafasha umuntu akwiye nk'abantu bamwegera bakamuvugisha niba batari ibiyobyabwenge byamunonye ariko buri byangombwa nanjye ijya n'umufasha ubona ubufasha ariko sanza n'inzoga zabimuteye nkasanga n'amatara byamuteye sinumufasha ko nukuri
ariko no kurasinya ibyangombwa niyo muteri kiriri karisa amadolari 700 yego niyo yimugurira yes yeah abakunzi bana Training TV rero reka turi ku mubyeyi tuzagaruka mu Ewa sisi nkora ngiye kwiryoherwa hasi ahubwo ngoma nimanukira ewa muzamubona kenshi mama Alphonsine na Training TV sezera abantu Alphonsine yo ndaseze mbe mpere mu Rwanda nkunda abakobwa nkunda mu Rwanda cyane niho nkunda kora ibiganiro cyane ndaseze abantu bose turi kumwe nibagiye Mutesi ndagukunda uzampamagara komeze mukore subscribe kuri Nana Training TV Alphonsine muzamubona kenshi kuri kamera za Nana Training TV arimo aratugira inama mugire ibihe nibagiye gusezera nabo turi kumwe mu magroupe ya Afrika Burundi mukomere inshuti z'umusara Burundi barebana na Training TV cyane mukomere nintukira nimugiye gutwara abatayi ubukene bwarateye hano turakenye turiko turakora neza ariko mu minsi iri imbere turabibuka nimucike intege kandi mukomere mu Burundi igihugu cy'amavukiro bye bye mukomeze mukore subscribe kuri Nana Training TV mugire mushonde akanyenyeri n'akanyenyeri kandi ako kazogera mwiza cyane bye